Ibyumweru bibiri birenzeho iminsi mike nibyo bishize mu burasirazuba bwo hagati hongeye kwaduka intambara yatewe n'igitero umutwe wa Hamas wagabye kuri Israel. Kuri ubu abaturage b'i Gaza baratakamba bumvikanisha ko ntacyo basigaranye. Ni nyuma y'uko Israel irahiriye kurandura umutwe wa Hamas. Ubwo Israel yatangiraga kwihimura kuri Hamas, birumvikana neza ko abaturage aribo bahagorerwa bakabura aho berekera. Kuba warubayeho neza nyuma y'akanya gato ukisanga ucumbitse mu ihema n'abana barimo n'impinja, ni ibintu byumvikana ko biteye agahinda. Sojod Najam ubu ni impunzi y'umunyapalestina uri kumwe n'abana be batatu mu nkambi iri ahitwa Khan Younis. Amaze y'iminsi 9 yahunze nyuma y'uko Israel itangiye kugaba ibitero by'indege. Abaye hate n'abana be. Nihema imbere habashyushye cyane ku manywa, hari udusimba n'amasazi, nta kintu kigaragara dushobora gukorera muri ubu buzima. Nijoro nabwo haba hakonje kandi nta byo kwiyorosa bihagije dufite. Ni ku mucanga, abana bose bararwaye, bamwe barakorora, abandi bafite ibicurane, abandi bagira umuriro nijoro. Turimo kwibaza tuti ese uburenganzira bw'umwana buri he? Uburenganzira bwacu buri he? Muri inkambi Khan Younis iherereye mu majyepfo ya Gaza, Najam n'umuryango we ari kumwe n'indi miryango 4 mu ihema rimwe. Aha arumvikanisha uburemere bw'ubuzima bugoye barimo. Kuri we gutaha agasubira mu rugo nicyo gisubizo. Buri munsi mba ndimo kuririra mama wanjye kubera ubuzima turimo. Mbamubwira ko ngiye gusubira imuhira. Niba amazu yacu yarasenywe, tuzaba mu bisenge byayo, tuzongera tuyubake. Tuzasubira iwacu twubaka amazu yacu. Ibi birahagije, izi ntambara zirahagije, nta kintu dusigaranye. Uretse kumvikanisha agahinda ke gatewe n'ubuzima abayemo, Najam yavuze kandi ko adakurikira ibibera mu makuru ku buryo atazi aho ibintu bigeze. Yongeyeho ko bafite ikibazo cy'amazi n'imiti biboneka gake cyane. Igitero Hamas yagabye kuri Israel nicyo cya mbere cyahitanye abantu benshi umunsi umwe kuva leta ya Israel yashingwa mu myaka 75 ishize. Abantu bagera ku 1400 nibo bapfuye uwo munsi. Iki gitero rero ni nacyo cyabaye imbarutso y'ibindi bitero byinshi Israel irimo kugaba kuri Hamas, ariko abasivili bakaba aribo bahazaharira bati ingo zabo. Kuri ubu bashobora no kwibasirwa n'indwara zirimo n'ibyorezo. Ibi birasobanurwa neza na muganga Nahed Abu Tayema uvura mu bitaro bya Nasser Medical Complex biri i Khan Younis. Ubwinshi bw'abantu baraha kandi bose bakaba bari ahantu hamwe mu mashuri. Ahantu nk'aha niho hambere hagaragara indwara nyinshi kandi zikwirakwira. Izo zirimo nk'indwara zo mu nda zishobora guterwa n'isuku nke, indwara zifata ibihaha n'ibisebe, kandi ibyo nibyo tubona mu bantu benshi baza kuvurirwa kuri ibi bitaro. Kuva aho Hamas igabira igitero kuri Israel kugeza uyu munsi, umubare w'abantu bapfa ukomeza kwiyongera. Minisiteri y'ubuzima yo muri Palestine yavuze ko ku ruhande rwabo abamaze gupfa barenga kure 5,000, harimo n'abana barenga 2,000. Israel yarahiriye yivuye inyuma kurandura umutwe wa Hamas n'imizi yayo yose. Ikibazo cyo kwibaza aha izabigeraho ryari? Abasivili bakomeza gutakariza ubuzima muri iyi ntambara bazaba babayeho gute? Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifata umutwe wa Hamas nk'umutwe w'iterabwoba. Tim Harris Ishimwe, Ijwi ry'Amerika.